Agaseke k'amakuru mu Karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa haravuga ubukene mu mujyi wa Bukavu mu ntara y'Amajyepfo aho bacuruzi bataka ko babuze n'umuntu wabaza ibyo bacuruza wenda kugura bikaba ibindi. Ikinyamakuru Media Kongo Kadomonete cyanditswe ku intambara y'Ventura na leta yakwaduka muri Sezo bw'igihugu abaturage batangiye kuba mu bukene kuko bari batunzwe no gushakisha ubabuza aho berekeza. Icyo kinyamakuru cyageze mu isoko rya Nyawera muri Komini Banda abacuruzi yabo badoze imyenda n'abacuruzi ubuconco bakibwira ko nta mafaranga baheruka bose bahombye kuko udutara turiho ubusa. Hari umugore umaze imyaka 15 ari umudozi w'imyenda babwiye abanyamakuru ko nabaje kudodesha banze kuza gufata imyenda yabo kuko babuze aho bishyura. Undi mugore ucuruza amafi yavuze ko yamuboreho kuko yabuze nabo yakopa ngo we yahaye amadeni mbere babuze amafaranga yo kumwishyura bagira isoni zo kongera kugaruka kwikopesha. Abasesengura ubukungu muri Kivu Amajyepfo bavuze ko imirimo itanditse yari itunze benshi mu baturage yahungabanye ku buryo nta gikozwe ubukungu kuzongera kubura umutwe bizaba ikibazo gikomeye. Izi mpuguke zavuze ko ifaranga rya Kongo ryataye agaciro ku buryo bukomeye kandi bikomoka kuri peteroli bikazamura igiciro cyane bikagira ingaruka ku biciro ku masoko. Ba Rwanda rwaryaga rwakoze rukabura uturimo tw'amaboko abacuruzi bakaba bari hafi kubivamo. Abatuye mu makaritsiye ya Kadutu ndetse n'abagira bavuze ko bari babeshejweho no gufata utudeni none abo bakopaga nabo babuze ikiranguzo barekeraho ngaho ubuzima bwabaye ingume. Iki kibazo nubwo kimeze gutya abaturage barona ko hakenewe igisubizo cya politiki ariko batiyesi babuze aho bacira nayo bamira kubera ko intara irimo intambara. Muri Kivu Ruguru naho nibwikera kabiri ko ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba z'Ventura zarasekiranye mu cyumweru gishize mu gace ka Runyasenge kari muri teritwari ya Rubero. Iyo mirwano baye tariki 2 z'ukwa gatanu irangiye abarwanyi b'Ventura bafashe ku gace abaturage benshi bari bahunze berekeza mu gace ka Kasindi ku mupaka uhuza Kongo Kinshasa na Uganda. Umuturage yavuze ati abantu bahunze Runyasenge biragoye kumenya umubare w'abapfuye cyane ko ako gace kafashwe n'inyeshyamba. Mu gitondo cyo ku itariki enye byemeje ko abarwanyi b'Ventura bambuye ingabo za leta kandi gace ka Katundu ndetse na Musenda muri Rubero. Nta cyo Ventura yavuze kuri iyo mirwano gusa kenshi yagiye isobanura ko mbere yo gufata utwo duce muri Sezo bwa Kongo iba yashotowe n'ingabo z'icyo gihugu cyangwa se ikabikora mu rwego rwo guhagarika ubugizi bwa nabi buba bukorerwa abaturage b'abasivile. Umuvugizi w'ingabo za Kongo zikora mu majyaruguru y'intara y'Kivu Amajyaruguru Colonel Mark Hazukaye ku itariki nyashinja abarwanyi ba Ventura kurenga ubwenge kari karakizweho yongeraho ko ingabo za leta zifite uburenganzira bwo gusubiza nubwo impande zombi zikomeje imirwano. Ubwo abazihagarariye bari muri Qatar ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kane bagiranye amasezerano y'agahenge kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze mu mwuka mwiza. Muri iki gihe impande zombi zivuga gukomeza ibindiro byazo mu ntara y'Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo byaba mu buryo bw'abasirikare ndetse n'ibikoresho. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Perezida Yatewe Urukweto n'umuturage ubwo ari kugeza ijambo mu baturage mu gace ka Kuriya West maze umwe mu bari bateraniye mu Kivunge mu kubita Urukweto mu maso. Byabaye ubwo rutari mu rugendo asura intara y'Amigori mu gikorwa kigamije gufungura bimwe mu bikorwa remezo leta yubakiye abaturage. Yageze muri ako gace avuye mu kandi ariko yabanje hose nta kibazo cyabaye musibye muri Kuriya. Ubwo yaratangiye kuvuga abaturage bari benshi batangiye kuvunda bashaka kwegera aho araherereye muri abo kavuyo nibwo umuntu utaramenyekanye yamuteye urukweto. Urwo rukweto rwari rugiye kumukubita mu maso ariko basha kurwigiza yakoresheje amaboko. Bamwe mu baturage muri abo gace bavuze ko gutera Perezida Urukweto bitavuze ko bamwanga ngo byerekane urukundo bamukunda. Ikinyamakuru Business Daily cyavuze ko Depite Fatuma Mohamed uhagarariye abagore ba Migori mu nteko ishinga amategeko ya Kenya yasobanuye ko gutera uwo mutegetsi urukweto bitavuze ko abaturage bamwanga ahubwo byerekana urukundo bamufitiye rutuma bashaka kumwegera cyane. Icyakora polisi ya Kenya yatangaje ko iri guhata ibibazo abantu 3 bafashwe nyuma y'icyo gikorwa aho umuntu yateye urukweto Perezida Ruto. Ikinyamakuru The Citizen n'igito cyavuze ko polisi yahise ita muri yombi abagabo 3 kuri bari guhatwa ibibazo kandi ko ikibazo inzego z'umutekano zagikomeje kurusha uko abantu babyumva. Umwe mu bapolisi wegereye iyo dosiye yabwiye ikinyamakuru ko uku gutera urukweto Perezida Ruto bishobora kuba bifite impamvu za politike kandi ko bishoboka ko byateguwe mbere y'uruzinduko rwa Perezida. Ikinyamakuru kivuga ko amasegonda 5 mbere yo gutera urwo rukweto uyu mutegetsi Perezida Ruto yatangiye kuvuga ati tupunguze karama ya baboreje urwo rukweto ariko ngo ashaka kuvuga ko bakwiye kugabanya amafaranga abaturage batanga bagura inyongera musaruro. Umunyabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu Kipchumba muri Komene yavuze ko abantu 3 bafashwe mu rwego rwo gukora iperereza ryimbitse ngo amenyekane niba ari igikorwa gisanzwe cyangwa se cyari mu rwego rwo gushaka guhungabanya umutekano bwite wa Perezida nkana. Iyi nkuru yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye muri Kenya yavuze ko byabaye byahungabanyije gati ijambo rya Perezida mu ruzinduko muri Migori. Itsinda ry'abashinzwe umutekano ryahise ritangira gusunika imbaga y'abantu bari hafi aho ngaho ariko Perezida agenda basaba kubihagarika. Perezida Mutanganye n'abari muri Gati Gashagwa hoza amwungirije bashaka ko atazategeka manda ya kabiri mu matora ya 2027. Igipolisi muri Kenya ariko kandi cyavuze ko ubungubu hari abantu 4 bakekwaho kugira uruhare mu icwa ry'umudepite uhagarariye Kasipuru mu nteko ishinga amategeko Charles Ongondo were batawe muri yombi. Bamwe mu bakekwa mu mutwe wagize bana bakorera mu gace ka Eastland mu majyepfo burasirazuba bwa Nairobi
nk'uko igitangazamakuru The Star cyabyanditse. Polisi yahamagariye abaturage gukomeza gutuza no kurinda ibihuha kubera ko bashinzwe iperereza bari gukorana umwete mu iperereza ryimbitse kandi ritabogamye. Igipolisi kandi cyasabye abantu bose badafite uruhare rutaziguye mu iperereza kwirinda gutanga ibitekerezo kuko bishobora kubangamira umuhate wo kugera ku bari inyuma y'icwa rya Depite Were mu butabera. Ni Nyabije muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Matsiko Zitoka bwahoze ari perezida w'ishyaka Wazalendo yongeye kugaragaza ubushake bwo kugaruka mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania. Uyu mugabo utarahiwe n'urugendo mu matora 2020. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko ku cyumweru yafashe impapuro buzuza ku biro by'ishyaka mu ntara ya Kigoma nawe akaba ashaka amajwi azamugeza mu nteko ishinga amategeko. Icyo kinyamakuru cyavuze ko Bwana Kabwe yavuze ko ruswa mu nzego zibanze muri Kigoma ndetse n'ibibazo by'ubukungu bwenda gukubita inda hasi ari imwe mu bitumye ashaka kugaruka mu nteko ishinga amategeko akaba intumwa ya Rwanda. Uyu mugabo yabaye nk'uvuguruza ishyaka Chadema rishaka ko amatora yasubikwa kuko harimo ibibazo mu mitegurire. Yavuze ko ibibazo bihari kuva 2019 ariko atari byiza ko abantu banga kwitabira amatora. Abarwanashyaka ba Wazalendo bavuze ko basanzwe bizera cyane Zitoka bwe ko ari umuntu w'umugabo, bigaragaza ko mu matora y'ibanze ashobora kuzagira umurindi w'abaturage bamushyigikiye. Hanyuma Joseph Warioba wowe minisitiri w'intebe wa Tanzania ndetse akaba n'umucamanza ukomeye mu gihugu yavuze ko amaze iminsi na bagenzi be bahendahenda ishyaka Chadema ngo rireke kwikura mu matora y'abadepite n'aya perezida mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Uyu musaza ugeze mu zabukuru yavuze ko mu kwezi kwa 2 perezida w'ishyaka Chadema Bwana Tundurusu yamusuye mu rugo iwe amugezaho umugambi wo kutitabira amatora mu gihe nta mpinduka zigaragara zikozwe mu mategeko agenga amatora. Tundurusu yanatangije ubukangurambaga yise No Reforms No Elections bivuga ko hatabaye impinduka nta matora akwiriye kuba. Uwo munyapolitike udahina mu mavi avuga ko ashaka ko amatora asubikwaho nibura imyaka 3 ibibazo birimo bikabanza gushakirwa umuti. Uyu musaza wa Warioba yavuze ko yamubwiye ko hari uburyo bwinshi bwo kugaragaza ibibazo amatora adahagaze kandi byashoboka. Cyakora uwo munyapolitiki ngo arabananiye ababwira ko muri politiki izgo nta mpamvu yo gupfukiranwa ngo hagaze kuvuga ko niba nta mpinduka zibaye Chadema itazajya mu matora kandi kuzabifata nko kwigomeka azabifata uko bishaka. Kuri ngo gufungura umunyapolitiki n'ibintu bisanzwe abirimo bagenda banabyishimiye. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banatwa amashyaka atavuga n'ubutegetsi muri Uganda ashinja Perezida Museveni kugira indimi nyinshi ku bijyanye n'ubwisanzure bwo gukora politiki mu gihugu. Ku wa gatandatu Bwana Museveni yanditse ku rubuga rwa X ko yavuganye na perezida w'inteko ishinga amategeko ko imirimo y'inteko ishinga amategeko bihagaze gato abadepite bo mu ishyaka NRM bakabanza kujya mu midugudu yose mu gihugu bareba ko abaturage bibaruje ku marisite y'itora ndetse no mu matora y'ibanze. Ishyaka NUP ryavuze ko byakozwe na Perezida Museveni ari ugushaka kuko ishyaka rye rigiye kubira ubutegetsi kuko yahagaritse imirimo y'inteko ishinga amategeko mu nyungu z'ishyaka rye ndetse yahagaritse n'imirimo y'inama y'abaminisitiri. Nyamara andi mashyaka ntawemerewe gukoresha ikiganiro n'itangazamakuru polisi yitimuta muri yombi. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Museveni usanzwe ari perezida w'ishyaka NRM yasabye abadepite mu ishyaka rye kuzareka rubanda ikihitiramo uwishaka. Nawe yavuze ko ntawe azasaba ko batora uko bazatorwa bose ari abanyayuganda azababera umuyobozi mukuru nk'ibisanzwe. Andi mashyaka ntaragira icyo avuga kuba atemerewe guhura ngo akora inama nyamara mu ishyaka riri ku butegetsi bahabwa umwanya wo kujya gutora imirimo ya leta igahagarara. Umwaka utaha hari amatora ya perezida muri Uganda aho Perezida Museveni uzaba umaze imyaka 40 ku butegetsi bivuga ko nawe azahatana. Naho muri Afurika Perezida wa Togo Nyasimbe yarahijwe nka perezida w'akanama k'abaminisitiri umwanya mushya usoma izindi nzego zose leta zo mu butegetsi muri tegeko ndetse udafite manda ntarengwa. Ibi bikurikije ivugurura ry'itegeko nshinga ryakuyeho amatora ya perezida rigashyiraho ubutegetsi bushingiye ku nteko ishinga amategeko. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko iyo mpinduka igamije gutuma Perezida Nyasimbe aguma ku butegetsi kugeza igihe kitazwi. Uyu muryango wa Nyasimbe umaze imyaka 58 utegeka iki gihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba. Muri 2005 Nyasimbe yasimbuye se Nyasimbe Yadema wari umaze gupfa wategetse Togo imyaka hafi 40. Iyi mpinduka nkivuye ku itegeko nshinga rishya ryemejwe n'abadepite umwaka ushize. Abanenga ubutegetsi hamwe n'abatavuga n'ubutegetsi babyisirika ry'inzego. Ubutegetsi bwa Nyasimbe bwari bwabaye buhagaritse zimwe mu izo mpinduka nyuma y'uko abaturage bazamaganye cyane ariko bwazikurikije hamwe n'uyu mwanya we mushya. Amatora y'inzego zibanze muri Togo ateganyijwe muri Nyakanga uyu mwaka azaba bayambere abaye bijyanye n'iri tegeko nshinga rishya ryakuyeho ubutegetsi bushingiye kuri perezida rikabusimbuza ubutegetsi bushingiye ku nteko ishinga amategeko. Urebye umwanya wa perezida wa Repubulika ubu ngubu usigara w'icyubahiro gusa ariko abasesenguzi bavuze ko hamwe n'uyu mwanya mushya wa perezida w'akanama k'abaminisitiri ubutegetsi bwa Nyasimbe y'imyaka 58 bushinze imizi cyane kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho. Ishyaka rye Union pour la République ryatsinze ku bwiganze bwinshi amatora y'abadepite mu mwaka ushize ribona imyanya 108 mu myanya 113 y'abagize inteko ishinga amategeko. Mu gusoza amabwire ko Perezida Amerika Donald Trump yanenzwe n'abanyagatolika bamwe nyuma yo gutangaza ifoto yakozwe hifashishijwe ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence imugaragaza nka papa. Iyo foto yatangajwe kuri konti z'imbuga nkoranyambaga z'ibiro bya Perezida wa Amerika White House itangajwe mu gihe abanyagatolika bari mu cyunamo cy'urupfu rwa Papa Francis wapfuye tariki ya 21 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka ndetse bakaba barimo kwitegura guhitamo papa mushya. Inama gatolika leta ya New York yashinje Trump kunnyega ukwemera. Ubwo butumwa butangajwe nyuma y'iminsi ateye urwenya mu kiganiro n'abanyamakuru
ati ndifuza kuba papa. Trump siwe perezida wa mbere ushinjwa kunnyega ukwemera gatolika. Uhoze ari perezida wa Amerika Joe Biden yateje umujinya umwaka ushize ubwo yakoraga ikimenyetso cy'umusaraba muri mitingi ishyigikiye gukuramo inda mu mujyi wa Tampa muri leta ya Florida. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa gatandatu, umuvugizi wa Vatikani Matteo Bruni yanze gusubiza ibibazo bijyanye n'ibyo Trump yatangaje. Vatikani irimo kwitegura kwakira umwiherero w'abakaridinali uzatangira ku wa gatatu wo guhitamo uzasimbura Francis. Ifoto yatangajwe na Trump ku wa gatanu nijoro imugaragaza yambaye ikanzu y'umweru n'ingofero ihagaze ku mutwe we, ubusanzwe yambarwa na musenyeri. Yambaye kandi umusaraba munini mu ijosi, urutoki rwe rutunze hejuru, ndetse mu maso ye nta marangamutima hagaragaza. Inama Gatolika ya leta ya New York ihagarariye abasenyeri b'i New York yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa isi mu kunenga iyi foto. Iryo tsinda ry'abasenyeri ryagize riti nta kintu na kimwe cy'ubwenge cyangwa se cy'urwenya kuri iyi foto bwana Perezida. Duherutse gushyingura papa wacu dukunda cyane Francis, ndetse abakaridinali bari hafi kwinjira mu mwiherero ukomeye wo gutora umusimbura mushya wa mutagatifu Petero wita kunnyega cyangwa se widukina ku mubyimba. Matteo Renzo, minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani wo mu murongo w'ibitekerezo biharanira impinduka, nawe yanenze bikomeye ubutumwa bwa Trump. Ati ni ifoto ikomeretsa abizera, ituka inzego ndetse igaragaza ko umutegetsi w'isi yo mu murongo w'ibitekerezo byo gukomera ku bya kera aryohewe no kwibonekeza. Ariko ibiro bya perezida wa Amerika byakanye kumvikanisha uko ariko kose ko uyu perezida wo mu ishyaka ry'Abarepublikani arimo kunnyega urwego rw'ubupapa. Caroline Levitt ushinzwe gutangaza amakuru ya White House yavuze ati Perezida Trump yagiye n'indege mu Butaliyani bw'icyubahiro Papa Francis no kwitabira umuhango wo kumushyingura, ndetse akomeje gushyigikira bikomeye abanyagatolika n'ubwisanzure bw'amadini.